Hi guys, Pádraig an dom, tá mar rais a rís agus an sciil atá á dhéanamh agam inis ná an paslov. So tám se chun an paslov a dhéanamh i gcuine an ball, a gcuine an balla le mo lámh láidir agus is sin le mo lámh lag. Cé sa tosóid mé inis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So gach ré lábhanis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá se chun paslov eile a dhéanamh livanis, guys, okay? So nuair seo, úsáid míad an talamh chun an paslov a dhéanamh, okay? So freibhigh mé an lírónar an talamh i gcuine an balla agus ballóigh mé an sinné. Okay, so mar sin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astróid mé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agus an uair seo gach ré lámh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,